بله تماشاوان نیجاش بر کو نهاد مثلا زمان ده لترکیه و باکوری کردستان مافک هیه مافی درسا بجارته یا کردی لی بمپیکرنا وی مافی جی هیه و هر دمه ده دمه هالبجارتنا وی درسه ده مالبات راستیوان بمپیکرنان تین اف ایدی بابتکه حقوقیه جبو وی که از اکثر بچمه جم برس قادر کوتوی اندام کمیسیون زمان یا بارویاوانی و مافناسد همان دمیده جوانی لگل من دم باش برس کوتوی تبخیر هاتی روداوی بله دم باش برزانا سرچاوه بریا کو ام تکفنا مسئله حقوقی است خوازم هما پرسه که ده درباره روشا درسا بجارته ده لوانه بکم جبر کل باجار مزن براستی مثلا زمان بهتر پرس کرے که خرابتر روش چاوای لوانه مثلا زمان کردی؟ از بینی لوانه 2226 خوندکاران سری لبوی درسا کردی سری لیده بو بله yani ev sala çune ev hejmarên îsaleke wezareta perwerdeyî mixabin hêj nedayîne û nadin lê tiştê em zanin li nêzîkatiyê 3000 dê wanê xwendekar ev ders hilbijêrin bes wekî hûn zanin ev mafên dersên Kurdî li ser rêzikekê hatiye avakirin ne qanûnî ye ji ber ya li gelek xalan da piskirêk ji bo me xurnasa derdikevin ku ev ders gelekê masiyê wîn aliyê hukukî hene. بله که قادر اگر کنه ما که زاگونی به دستور ده نبه مافی مروف نین مروف گلی لهمبری وزارتا پرورده تومار بکه دا خوازا مافین زیده تر بکه دا خوازا آسان کاریان بکه چه نابه؟ Yani ez bawerim eğitim senê li ser vî evî parêzerê wan ser lêdanek li dadgeha xwî kir a îdarî kirin besê şi encam negirtine lê bes çîroka me herî girîng yek di sinifa da di pola da ji dehan zêdetir zarok ev ders ne hilbijêrin ev ve nabe bes li Ewropayê li hemû cîhanê jî em zanin xwendekarekî yek tenê be jî divêt ew ders were vekirin û bajarekî Kurdistanê yê bakur û gelek sereke û mezin nêzîkatiya 2 milyon însan têda dijîn 2000 zarok heger dijbêrin em ê bizanin ku wezeret astengî hêj derdixe lê bes divêt dadgeha îdarî mehkeme û doz werin vekirin ku ev dorpêçkirina hilbijartinê ji ber ku zarok dixwazin hilbijêrin malbat dixwazin bes gelek astengî derdikevin ji xwe derxistina vê evê da ji xwe astengî serê de heye yani di birêzûk û yênetmelikê tu nikarî vê dersê bikî divê te dersa Kurdî di qanûnê de bê naskirin ku Kurd bikarin ew astengiyên ku îdare derdixe ew ya paş ve bibin. بله لدج در کevin که قادر بریا کو از دست به بلتنی بکم من ج سویدی پرسی ج که کیا ایزول پرسی او دما خود ما مستبو درسا کردی ددا ل آلمانیا جی مج بریز محمد تانر وردی پرسی کا سیستم لور چاوایه تایبتی لسویدی کیا ایزول دبیجه سه حتی 5 زاروکان هبن او درس تیوکرن اگر تمام نبه دبستان جیران ین هری نزیک زاروکان دخنه سر هفت پولکی جواره ودکن یعنی الا هیچ جاره که جیره دبینن آسان دکن کو درس وبه وزارت پرورده یا ترکیه حتی جیت زحمت دکه کمینا لپیشیا خلکی داتینه یعنی درفت دیدنین مروف گلی بکه دوانوارانده Yani em kêmasiya herî mezin em çend sal berê jî ji gelê xwe re got me got ê ku astengî li dibistana derdixin werin nebêjne me û em giliya li wan bikin me wê demê broşûr jî hazir kirin me gelê xwe jî ew kir bes kêmasiya herî girîng li wir derdikeve divêt serî li dadgehê û dozgeriyê bidin ku ê ku astengî derdixin
Tuzanî bes xuşka zana ew ke yani aliyê qanûnî de cihekbînîne. Yani mesela gelek zarok mekteban da xebera wan ji vê biroşîrînîne mixabin. بله Ew dibistan divên gerînendiya wan dibistana were ew kirin. Îca ya tiştekî herî girîng sekna dewleta Tirk li hember ziman yani seknekî samîmî bo min nayîtin. Ji bo çi mesela li Wanê bajarekî 10 milyona ew hene heft mamostê wan hene yani bi heft mamosta bajarekî hewqas mezin ew nabin yani divê mamoste jî werin gelek zêde بله û ev pêşew were vekirin ku li gelek dibistana millet ji ber ku Kurdbûn wek tawanekê teknolojiyê Kurda dayiştîne ev ders hilbijartî jî piçek tirse wek ji wan tirse bes tiştekî girîng e dixwazim bêjim xuşka بله zana بله ji we re ez çapemeniya Kurd taybetî jî Rûdaw û we hemiya pîroz dikim ku ev televizyona we xebatekî gelekî girîng ser vî îşî dikê mala we ava. كاكي قادر زور زور سباس إيجاري تبحثا مثلا أستنغان كر مثلا فورما كو درسا كردي تيدايا فورما كا جلكي تهفلي هفش خود درسا كردي يكسر مروف نابينا دفيتو بيشي دبن سرناوي زمان زنديدة لي بجاري اف وكا كمينة كيا آدو امين مامۆستەیان پێویست نایە نەدامەزراندن لێ مادەم وەزارەتا پەروەردەی وی مافی ددە وێ دەمێ دەوێت تەمامێ ئاسانکاریان جی وەزارەت بخوا دابین بکە دالیە حقوقی دە نابە وسابە Yani divê doz were vekirin li ser vî esasî. شەخصی بن دۆز مالبات دۆزا vəkin kî vəkin Şexsî divê bête vekirin ji ber ku an jî men salê berî jî got ve Komisyona Zimanê Kurdî ya Baroya Wanê serî li me bidin gilîkirin bo me gelek hêsane em dişên gilî bikin îja ew astenkirina rakin bes me got yani wezaret bixwe ev mafe derdixe û bixwe astengiya lê derdixe yani. بله Divêt em hezkiriyên zimanê Kurdî ser vîya bitekoşin. gelekî spas birêz Qadir ku tevî endamê Komîsyona Zimaniyê Baroya Wanê û Gelek mafnas spas. di mêvanê me bû zor zor spas Gelek sağ ol, serçaf.